ser masu kiwe kimni na kamna kendendai. En mami tambe mai na muni serau. Me ke mami ngarabi kimni na mami kolo. Iti gunan mami sokolo na kamna ni kwa. Iti pilo ama ni tini tanga wet ke mami. Kawa kaya kawaindi na mami ngarabi kimni. Me kimni na liu tunga ka ke mami na muri. Tu ba na ba na ka tsini bang bula. Nando meni kadi me nanda saka na kamna ni kwa. Kunci mena marika na kena wasiendua. Mereka nak kena wasian dua tu gunggulun mungkin cin kaba kena cin kalima. Kamu gana bos Nikolo, ia ni sambil kena bal ni bebe su koconi, salah kumai kikalili kocisu, asandau bunau takkan itu kutu binakan ni mati tu Nikolo, kakaya, sangge ya tu nangauna, asaboleh kena mati tu Nikolo, do bebu tu ni kaba kambautan itu kutu binaka. Enada Nikolo na temana, Nikolo luvena, Nikolo na tambu. Asabe kena baik sakit cukup bekianda. Na leo ni baba koso i Centenary. Sa kinda baksa ta chunga ke mni na sema chungmai na live stream and a Centenary Methodist Church page and a besebi tike bese burbura. Ke mami bag no numa sakati ko na kabini kuwa. Na Sigatabu ni junior MIF se Sausau Vou. Kan me multang sakachiko chisu na inui nimbula. Nuita kan ke mni na do bata and na sokolo na kabna ni kuwa. Na tuba ena senga ni besau o tsina da mateni sera na suret sarchu ko eba ngu tokani mena mai masulaki o tsina be masulaki sana ya sarchu na da ser ni tadake o tsina ser ni tadake sana wilik sarchu na da lesoni o tsina ronga da bos Nikolo sana ngai sarchu na da ser ni babin naka o tsina ser babin naka sana ya sarchu na soli o tsina soli sana do sarchu na da serre bertona lubemni o tsina da serre sana sudah sarchu ko etol nongo tokan me tukuni alu weekend na kamna ni kwa kamna nda banga tanga vayalo ena nda sokolo na kamna ni kwa o tsina tukuni alo sana ia tal sarchu na nda bos ni babin binaka o tsina bos binaka sana ia tal chu na nda share ni chini o tsina share sange masu kena masu be ko ngataki ke bukasa ndonu ne ka on sanga bulka dio ni share au baka dau takanga lolo mai chisu nindo lolo matiko nga be yau na dalatu lolo ma lebundi nga lolo mai chisu tau tukuni rawnga ni lebu sartu ke bakasa kune kre munitu dak menda bada dau takanga nda kalu lebugo
sadu sumena masu. Kemina tamai kemai bakalamalang. Turang kemai wakadau tak ken bekemni nas yakavinak nikua. Turang kemai wakadau tak ni kemni na kalau ganga kalau kokawa. Kalau tawelan na namni lolama. Turang kemni na tui ni betui na kalau ni bekalo. Kemni na oliva ken omeka na bakteku ken baktau chiuchi. Turang kemni kilana ngon kemai nandam kina kenongon kemai tudake. Turang kemni mate na kobeltai nembuko kin na nimbalbalada. Kemni na kalau na tamai kemai bakalo malani. Kemai sadu bana nomni tik tambu. Enal malmalumu kenal rara musmusu. Kemai sabak tu sani kemai tamate balbalda. Kaseng nira ni kimami bakumblai kimami ena nimami koko baktamata. Ena buku ni kango kimami sakirena nomni bebu soti. Etukuni nomni wasa kebuka kimami sabak tu sani mami balbalda. Wani sayalondina kalondondonu muni bukoda ni mami balbalda. Kabak sabsabata kimami mena kakednga saseng ni dondonu. Kimami sabebu tuntak na ni mami malmalumu kena beka keve kimami dalkina. Ena bosa waknananu kena ni mami tobo. Kemni na turanga ni kochi ki mami tani mai na ni mami bakarauda. Me bakabulai ena same limsangabulkan dua rua. Mwani bakasabsabate ki mami sarmai na ni mami bakadala. Kabuelebi wiki mami na ni mami balbalda. Ewe bakdingui na nomni bosa ni kaya ni balbalda sabunitaki ena sengani kalungatkina. Ia kokoa sabak tusa kambita lebi ena lomani kina. Ena buku ni sori ni lwemni o Chisu Karisto ena kaubeltai. Kima misanuitak na nomni loloma dedere kena beba kumbulai. Ngoni tumberi kimami ena alo tambu. Merani kimami muria na nomni bakaro. Kabulatak na mbulai sabsabai matamni. Kemni na tamai kimami labeta be kemni na ni mami bakbin binaka na kabinak mesin ko. Tomanda kimami bakbin nakata na bul selualo ni botatu bi kimami na besinga. Binak balib toranga na deng ni bula nakakani kimami kanya na wai kimami ngunuba. Na sul kimami takara na bali kimami barurinkina kena be kake kimni bakayo tekin kimami kinna ni mami kalu. Binak balib toranga na ni mami bale erna ni mami nambul ni mami tum na don besusu. Nak walib turang na vulkana dakdaka. Nak walib turang na nrubul na ni mami damba na ni mami gas ni bul turang na kalu. Nak walib turang na nrubul er na beli taki turang na kalu. Nak walib turang ni restab tuk na num ni beba kalu ngatakin na nrubul turang na kalu. Nak walib turang na besus na lom ni bubale na lom ni lotu turang na kalu. Nak walib turang na ni mami na numutik na tambangan na lom ni lotu turang na kalu. Nak walib turang na lom ni naltam ni batatik meni mami na besing kena bembongi. Nak walib turang na numini selian na lubem ni ndombongame mate na kobeltai membakin ni membi wala ta turang na kalun. Nak walib turang na numini lolam seluai. Tamai kimami bakalomalain kimami kereani wikemni na numni witumberi muni tumberi kimami na sam don turang muni Boni mare ke mami namni bika ta ki malak turun tiko boni mare ke mami torang Chisu ni bakokota ke mami na ni mami bakumpat torang isile ke mami na buko na kelka kenel muto torang na mbian ninda na dasab sabai ke mami torang kini sarang ngoda na masu sarang boden ke ni Chisu ne bakbola amen. Na sernita dake menando sakana kabinani kwa na ikandonan rau tolus ngabul kadioni sere i Chisu na Karisto na ibakambula bakalou
au leanga sartuango ni tauriau endai. Ni tauriau endai, ni tauriau endai. Na ibakambula bakalou ni tauriau endai. Kim kasakune kira mendalanga ya menda misomitinga. Naka vinikua na vati kunonda lesoni na maten lesoni sakuni maina vela ti makawa na vol chairman ke no ashra sangul kadio te hu maina ndo wilwili maina kadio bakadeng ni sayolo tina kacin kandua takaro taktal manda ando maten lesoni sakuni maina vela ti makawa na vol chairman ke no ashra sangul kadio te hu maina ndo wilwili na kadio bakadeng ni sayolo tina kacin kandua ke wakasakuni sanogita mo bakarong takeni Nisakalau sunaka ersa profesei tak wikimdo ene dangu au saseng teleira saka kochiawa nisaka kochiawa me otimanda ebit sangabul nemba ki me papiloni kanangai tele wikimdo kavakador wikimdo nonongu waspinak nisava klisi kimdo talmai kinya sanogo nisakila koyau nanonum nialongo enukumdo saka kochiawa nanuma mando vinaka kaseng nida kami uselewe kemdo na nini vinaka engone muri naka nanda karun lesson kunsat sumna bol na bolle tubo na bol ni tson ni wasetini tikene vitu kene tini sabang wasar tikene rong sangeka telver ko job endiana saka vikemdo iyo auna katumbu nisipi ko era kede saliu meviau era sandau butak tambutak saliu mevi yau era sa senga ni vakarongwa nondra vosa nasipi
Iyo ayau na katumba kia waka sa dhuru kina endua na tamata ena sa sa dhuru mai kandau dhuru yani kena kuna kakana sa tikina tini sa senga ni lako wale mai nantau mbutaku me mbutaku nga ka rabu-rabu ka wakarusa au salaku mai merau veira nambula ia merau bakal besar sami bilik token onda karun leson ena kam sini ku nakna nonda katol leson sa kuni mai na relativo ai tuk binak sa bola kutsoni na kena wase tinkawa teguna nonda wilwal mena matain cikina deng sa wil na kaoni cikina tsoni tinkawa teguna nonda wilwal mena matain cikina deng ni sa wilwati na kaoni tikina keu kasalorai sanu kita mo bakarang takayani mikakuani rarau na lumamdo do sabakambo tanakalo do bakambo tiau talnga sabung na tikina enbal ni tamangu keu kasa senga au satukuni bikemdo ni kau salak mai mo bakarutak na tikina minumdo ia keu baka au salak ka bakarutak na tikina minumdo au nalak talmai kakotikemdo biau mendo tiku talnga enbonua kau sa tiku kina ion do saklana bonua kau sa lakukina do sakla talnga na kena sala sakai bua kutomasi kemnina turanga keto saseng ni kelas sekuni sala ku kibe ia kito klara bakaibe na sala sakai bua kucisu oyau na sala kena bunin dina kena bunin bola saseng itorobi tamangu walinga endon tamata ena bukungunga awilu na katol na dalesun nakavani na dalesoni sakuni mana relativo na mateni pita na kena wasendua dengan mana wilwala mana mateni tikina wakadeng ni sulut sena tikina itulu mateni pita wasendua dengan mana mateni tikina wakadeng ni sulut sena tikina itulu samgon ken rorongo oyau ko pita na absitolo Cisu Kristo kivi ira eratiko vakavulani nirsandui se ki ponito ki kalatia ki kapatosia ki Asia ki Pidinia ersanding takitu mevakana nona lewa elio nakalu kota manda mera vaksa sabataki anayalo tambu mera talei rawa kina mera kurita kitalnga kinandra Cisu Kristo mevakili taki vikemdo naloloma kina vakadini na katolnik kina me ia na vaknaka vuana kalu na tamni nanda turanga ko Cisu Kristo o ko esa vaktumburi kenda tali men nanda na inuni nimbula me vakana non lolo malevu ni satu dak tali maina mate ko Cisu Kristo me vakani sambul ko chiava sambul tanga vakakin na vosa rom civi kenda na karnak niku na ser ni babin bunaka na ikandonan rao was ngabul katol ni sere mo ni lolo makibe yau Cisu ni bakambule yau ko yau nadala o keretu ni bakambule yau au lako yau ngabi kemni au andau sesi bolitu ningisi yau me sangai nomuni ni bakambule yau kasa kuni na serongo kremenda tu daken da babin nakata na kalo lebungo
Turang Cisu, Osa Tambara, Numi Serau, Nusuli, Kakiram, Nevakalongata, and Alondra, Arsawasian and Rio, and a Valtam Nikalu, Merambola Sotu, and a Nim Dakalak, and another Dakalaka, Cisu Navambola. Amen. Sumanai
Ngon sanggo merong sa chikubikan dan tukunyalo. Naka. God is good. Wrong lay. God is good. All the time. Naka. Au tuda ke meu vandindin tak na lola maleb ni kalau kena nunggu bula. Na ya nga reapi na silsila. Au ngani leo ni bisi sebunda kau basuki venole bula venombala bulau. Au sudu ka susu enalom ni bubali lotu. Kando wak mimbi takibale na lotu babu bale na nunggu ngauna ni ulika na bos ni kalau kena mas-masu sena quiet time. Na tiko na lotu na be Sigatabu kando lako na be songgon ni lotu kau lewena ka bakai tabi takiau na Sunday school kena junior MF. Awai dingko manangon ni turango Chisu Kristo na chune ronondol rosong bulkaba. Yeni uraile su orau ni ukaya nyendina osa dingo mi Chisu menunggu bakambula ya se lulunga bolingana ni robi malwai kina ni robi kilai. Endona experience se endona kau la kuduruma na lom ni bola sauti kandalava na matangu kabakabuna na nunggu loma tartartaka na nunggu mbula bakaelo wat ke Chisu. Awalewena na kemba ni junior MF na madao ni sing ni mate na buli leu beau na kembongo na ndau tuku ni Chisu na nunggu wasiana was ni kalau se me tuku ni Chisu beir na tani. Oban dindin taka nioti na kembongo ni ndondono metarai dake na nunggu bekilai bakaelo wat ke Chisu. Enangai rau kena beau ndau tuku ni Chisu beir na tani. O bakilani sa tekvu me babalati vayalo na nungumbula. Endua na nunggu itokani kero sa may bekilay sarba binaka endua na ngona lek-lek ngaunggo. O redi koya nindu-indui sar may birked na nunggu damba. Ano na itobo na tau-tau ni nona bosa. Na kaya da kaba o rau ni ukaya ni kosa bakumbulay bakayalo. Kero may leo ni group vata na daka project ke kor ni buli. Na leo ni ngau na kerau daka batakina, o saro ni kaya ni kosa bakumbulay bakayalo. O sa may kilay kwa saro bakbinaka, karmani kilay kwa talanga, irito na nunggu bubali. Embole yau bakalewu, ni kila, endondon meloray talanga biyau, nambol ni besau, balat ni sa dingom Chisu Kristo. Me bakanan din ni nona bosa, na karoni kornida waselima tikine tin kabitu ia ke bakasa tubat ke Kristo endona tamata sanga imbuli bou salakta na beka maka raida sayad me bona ka kedenga oba binu binakataka na nona weboro taki na altambu kina nungu bula e bakabuli diau na lomni beka e bakatara me olak duruma ya balati kambole na nungu bula bakalo. Na baitokani ke Chisu sa ikoya na nungunding tak Chisu na nunggu laklako na beisinga. It's a daily commitment. O bandin din taka ni sing laklako raw-rawngo. Ia sa yal takiau kina me ubekila ibabinaka ke Chisu. O ya na nunggu makutu taka na ulika kabulida na nona bosa. Na lom ni madaongo and bulida na lesoni barotaki na beisinga na bosa ni kalau. Então na lesson na lom ni madawa na iperiu waseva tikine tin karua e kaya ni sambola na bos ni kalau ka kokoa ka ngata wa kalewu ka mudnga na iselewa umbatirua ka suaka me waserua kina na lomanda kina ya londa kina nonda isema kina utu ni sui asa baklewa sara na nanuma kina inaki ni ya londa endina biao na bosongo ni ubakila ni wasiarua na lomangu kene alongo na bos ni kalau. Eseng ni dona kau bun takarao. It judges my thinking and my plans. Meutinia, kemni na nungu idamba. Kemni na tavingu, leo ni Sunday school. Nalako bat ki Chisu, sa ikoa na nonda yala na beisinga, menda ding taki Chisu, kamuria na nona ibakububuli.
Let Jesus be our everything, and may you and I commit to being followers of Christ. Asalabeta na dedere langi-langi ke nandokai meroko vindoandonga na kalu na el tabu vinaka. Ni sambolo vinaka, ni berangani utal na utaka na vinaka ni kalau kena nungumbula, au kerea meo na vak madalita kini au manda, na yadango hata sosoro, au ngane leo ni vikumbia vana balavulau, kau basuki mambuladi dia lau, au sayamba kitin ka ono, kau wuli chika St. Joseph Secondary School, kita leo tolu vak vita vini, au ngone tondua kaya lau ndoamba na lomni ne tovu vale au kerea me na vasati kena vewa kitiko na vasa vakaviti kena vasa vakavalangi ana nongo tukuni alo ana kavindende. 2 Corinthians 5:17 If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. I grew up in a household that was always centered around God. I remember hearing Jesus' name at home during devotion, family gatherings, at Sunday school. But at the same time, I was curious. I didn't know Jesus the same way the people I grew up around did. I had so many questions. There was a time in my life where I looked like I was surviving, but deep inside I was lost spiritually. I searched for happiness in the things of this world, believing they could fill the emptiness in my heart. As a young person of this generation, I can say that it's very hard living up to God's standards, because there are many things that can distract us and turn us away and further apart from God, but no one is perfect and we all make mistakes. Before I gave my life to Jesus, I lived according to my own understanding. I made decisions without seeking God first. And although I wanted peace, I could never find it because there was always something wrong, and I always struggled with worrying about my future. But everything changed when I decided to deepen my relationship with God. When I decided to give my life to Jesus, I didn't become perfect overnight, but I became different. A realization I had earlier this year when I went for the Junior MYF Easter Camp at SMPS. We had daily Bible studies and lessons, and I learned a lot of things about having a relationship with God. And over time, I felt like I knew more about Jesus within the 4 days that we were there. We were given wristbands, and on it were symbols, a heart sign, a division sign, a cross, and a question mark. These were given to us to help us understand God's love for us through the cross. And one of the activities for camp was to go out in public and preach the gospel according to the wristbands that were given to us. And instead of being scared or anxious, I was excited because something in me really wanted the opportunity to share with others about Jesus. I wasn't worried or scared of rejection or what other people were going to think of me. I just wanted to talk about my Lord Jesus. We didn't end up going due to the weather, but something in me really wanted to do it, which is something I wouldn't normally do. And from then on, I knew that knowing God was so, so important. You can feel Him with you. You may not see Him, but you feel comforted and at peace
knowing that you are not alone wherever you go. There have still been challenges in my walk with God, but the difference now is that I no longer face them alone. Jesus stays by my side through every valley, even in seasons when I couldn't see him and when I felt furthest away from him. He was working behind the scenes for my own good. E na matakni koa, e na lotu e ne tini, au mai wakadhurumi kina e na singandina, au maro taka niu rau ni tudake e na matane levu, meu wakandina taki Jisu, me nongu toranga, ka me nongu wakambula, au na ndau tawlea, me ndau tukuni koia, e na vanua, thavanga o tukina, meu kakua ni ndau mandua taki koia, ka me sandambe na ndamdam ni waktulewani kina nongumbula. Au na tinianga e na ndone tikini volotambu ando tali taka wakalevu. Ecclesiastes 12:1, remember now your creator in the days of your youth, before the difficult days come and the years become near, where you say, I have no pleasures in life anymore. Kasa niu taka ke vulida endona ka, vena ka kosa wasea ni kua, au niu taka, nina soli wakasama wakalevu, ke wakai kusembere ni soliana no mbula, au wakungeti iko, ena sing ni kua, mendaru mai vetukani, ka lako vata kina ngonti rang ka Jesu Kristo, vinaka. Sa me tolo sangavul kavandua, ana wakapuna ka vechiava, ena ngauna kevenga, ena tiktinga, ena ngusungo na wakamoli molivua. Ni sambula na kasaka, na iliuli ni wasi ko suva, ke kemuni na veitavi ni wakaitaltala. Vanda ni turanga, gasi no lotu, ke na ibaba ko so levu lotu, ena vana lotu levu na Centenary Church. Tau manda au nganreva me wakamadala te kio manda. Na evango hani si wasanimbola, au dhavutu mai na koro ko navuluam bureta ovalau ene asana kolo mai viti. Au vasu ki na anu korutuma, au se ambaki tin kavitu kau sa form ono tiko ena korinibuli na Jaina Ryan College. Au wakapuna ka wana kalo ena nana loloma ke na yalundina ni sa solia mai veo no kaukoa ke na yalonganga mio tudake e matamuni nikua mio wasea endona tiki ni nongumbula ke na nongo wakandina taka na vinaka ni se matindono tu na mbula buana ngone turanga ko Jesu Kristo na lubeni kalumbula. Au kerea na nomni bebu soti ni una wasea na nongo itavi and na bosa waka pertania. Today I stand before you with a grateful heart. My testimony is not just about how easy life has been, but about how faithful God has been through some of the darkest moments in my life. The year 2025 was not really easy as I expected to be when my late beloved dad was unexpectedly called to rest to eternity. Everything before me was at standstill and I seemed to lose sight at everything. My dad wasn't just my father. He was my hero, my protector, my biggest supporter, and my role model. He was always there for me. He encouraged me, prayed for me, and loved our family unconditionally. Losing him left a pain that words cannot fully describe. Job 1:21, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord.
The night he passed away is something I will never forget. We did everything we could. We prayed, we believed for a miracle, and we tried our best to save him. But God's plans were different from ours. When Dad passed away, it felt like a part of me died with him. There isn't a day that goes by that I don't think about him. I miss hearing his voice, I miss his laughter, I miss the comfort of knowing that he was always there. Even today, there are moments when I still cry because grief never truly leaves you. You simply learn to carry it. Just when we were trying to heal from losing Dad, another storm came. My mom became ill and had to be admitted. After her operation, the doctors diagnosed her with cancer. When we heard those words, our hearts were shattered once again. It felt as though our family was being tested beyond what we could bear. Watching someone you love fight cancer is one of the hardest experiences anyone can face. There were days filled with fear, uncertainty, tears, and countless prayers. Coupled with all this, our daily needs as to how we are going to survive, bearing in mind that there are 3 other siblings still attending school. With the cost of living experience, we wondered how we could afford hospital bills, medical treatments, medication, travel, and everything that comes with cancer. Humanly speaking, we didn't have enough. There were moments when we didn't know what we were going to do. But our God is Jehovah Jireh, our provider. He opened doors that no one could shut. He placed the right people in our path. He provided in ways we never expected. By His amazing grace, we did not have to pay any of Mom's medical bills. Every appointment, every treatment, every time we thought another bill was coming, God had already gone before us. Philippians 4:19, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Jesus Christ. God did only provide financially. He provided peace when our hearts were anxious. He provided strength when we felt weak. He provided hope when we felt like giving up. He reminded us every single day that He had not forgotten us. There were many nights when I cried and asked God why. But God gently reminded me through Isaiah 41:10, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." I also found comfort in Psalms 34:18. The Lord is close to the broken heart and saves those who are crushed in spirit. My mom continues her journey, and we continue to trust God with every step. But if there is one thing these trials have taught me, it is this: God is faithful. Even when we couldn't see Him, He was working. Even when I couldn't understand His plans, He was making a way. Even when our account bank said we didn't have enough, heaven's resources were more than enough. Our family has learned that God is never late. He is always on time. As we say in Fijian, "Sanrenre nambula, ia savinak tingana kelo." Life can be hard, but God is always good. If you are here today carrying grief, sickness, financial struggles, or burdens that no one else knows about, I want to encourage you: don't give up, keep trusting God. He may not answer every prayer the way we expect, but He will never abandon His children. I would like to take this opportunity to express my deep appreciation to my family members and members of this congregation for your full and moral support. Thank you for standing with us during this trying and challenging time with our family. I stand here today not because my life has been easy, but because God has been faithful through every storm we are experiencing. All glory, honor, and praise belong to our Lord and Savior, Jesus Christ. Binakavakalevu, and God bless you all.
Kira nangonongo me tayo ndana was ni Babin Binaka. Mbeka. Tomanda au tudakina unongo ena bukunda na italtala ngasi ena bukunda na nga taltala bibuke ena bukunda na liu ni bakatawa ena nandata wasa suva ena bukunda na itumbutumbu na ngasi vitu kena tira rai vitu nanda vali lotu mweme ngusundra ena pakabili kini tabi Engarabi tiko mai ena kai matakalele na noa na lotu masmasu ke na matakalele ni kuwa na singalevu kena kabi arsabi wal takau chibeya na kabi ni kuwa na nanda bakatawa mungu mai bosa na soko na lotu ni kuwa otia umananu mamo salu wata teni tumbo nangu kote mera ni urere sakasaka me ukaku ni baitavi ia sama ni utuda kamai ni sa barambera tiko ni ndo etudake sama nanu ma meu tu dake mai mo mai ngusundra kebe o ira o sa da butu o tene adandra ni una mai tu dake tiko na bukundra meu mai to de andana vosi ni bakabani binaka kimni na lubeke mami san dona kana totoka ni tavi oni vai tavi kina na singa ni kwa na rongo binaka ni nomu ni lang sere na totoka ni masu na totoka ni vosa na totoka ni tuko ni alo na totoka ni vunau sawari takabeke mami no ni sa tiko binaka saranga ena veka era vetumberi tiko kina ortona nom dongas ni vuli ni junior MYF nakabale kemni nangas ni vuli na veka ni i bakabuli tiko verna lubeke mami mai valo kele bisemeram dangani wili wala tambu andua ni me wili kane wala tambu ke au mandanga baka au ndokatali sembere ni sukuna lotu sarareve kapitali orotona ni tomato bobale no wil wala tambu ni sa wako tena Facebook no nongo donda kataka ni urede ni me wil wala tambu wabi nakata kemdo nangas ni voli kemdo ni lilu ni sere ena bukundra na irna tumbu na tabi vere oni vai tabi taki kene ni kwa kemni nongone lewa sarere binakandina na kemni rai ndana kana ni mimi ndonda katok ni kuwa o yaba ngama ne kabi o mai tala takatiko ver na marama itumba au saranga da melangata ke vendo na wasile ni dorbo ngone leona chisunga na inui ia na nonra langata na luvenda na Centenary e kalastani tondo amena kena saranga doti na chisunga na inui game rongo bina kayani na kena solo bina ba levu kimro na ngone bina wasna baba na singa levu na namro vai tabi na solo vata ke kemdo tala vai tabi na kabini kuwa keme misan dondoka keme vale sio bana klo na var roko balate men non tingana langi dina ni baro misre kina vuli nita kini veka oni tukuna tikuni kuwa moni nambula takatelanga moni na bakasenga wana idula moni na bakasenga wana marwana moni na bakasenga dina wana ngona ni babalangi moni bakasenga na ngone lewa veira era lobi kemunia nandona kona moni na bakasenga talenga ni sandua lobi kemuni ni tukuna sarani bango veira posa bakambal wasendua tikinetini inalu bengo ke bakaira stamaki kuna tamata da ia mo mbesenga tikona posa bakambal wasendua tikinetini watala kine bekemni na dorbo kendua hebesele bekemni andana kavuru kaini kina nema mimbole na junior MYF
ni Centenary wasa po malambala wasendua tikene tini me ke me baka senga ena veta mai ke keranga ni mani mai tiko o me vadera dere tiko ngana nomni ivenga ravi rana kambe ko irna varanga tiko mai nda vadera dere tiko ngana matani luvenda ia sandina ke me ba dere dere na matamuni ke nomni tabni ko ni saru ita toka au mai tu da ke mo baka ni vinaka sa vambe ko ya na kenelevu. Naka, tuni au saka tsukortana Sausau Vou na jina mai afna kamna ni kwa. Vandindin taka tsuko na loloma. Chisu Kristo ke na tumbul bandondwa. Boleh kenda kede, dorbo ngone la ngase siangone. Mendaravi ngabua ni sei chisunga na inu nimbula. Na sere menda tini kina kamna kende indai na kai buts ngabul kavani sere, ni otinanda sere. E kere na turana taltala na ibuni bol ni bulara ramba taltal mose salsal ngi china na sokolo na kamni kwa na masken masbi kulong ataki na sere kabit sanga bulkabani sere sa sianga soanyu kilaka ia samada la saranga ni salamani maibua na nungu ibakambula ke kasa kune na tudake ndalanga sere na ndomoilebu. So
ke mami marau na turana. Ni wakasinaiti na ni mami mbula waialo na vingaravi, e na singini ndai. Na singini nganga, na singini tuda ke tale, sa singini wakamelirau ni kuni sa liuboli na kalou, e na nonrambula na Sausau Vou, e na lomu ni walu te Centenary ko wakambauta, e na vea sa ibiti talanga. Na wale ni tutu vina ke msarungoda. Msarungoda me vira tona leo tolu, vira to sa tukuni alo ni singini kua. Sa tukuni wa matata sargi ke mami na vei karlau duruma, ni sarokobi kan tokai ndondo ngakina ni mami turanga. Waka vira vina katala non rambula vira samui wandi taki, non ra mera wangambau mera singindi na singini kua, na wale vina turanga. Na maro itu non rilawalau wata ke kemni, e nan dua tali na ilawalau waialo, ningai liuboli ya matandra na ni mami kalau. Vira talanga rasurete na matakali ni kua, ratu, mera sulia non rambula hibe kemni msawa nini na turanga. Nan dingin-dingi era bagai dore indai, ena siang ni renruka raukina, era tamatanganga, ni kuni sa tigo batikir na ni mami turanga. Vina bale vina itabi na kawin kua, na itabi tudok, lang sere, wile soni na masu, msawa vina vina kibi kemni, na muni bitumberi boli kibi kimami. Gore na masu ni aloi kimami, sa nambu kibi kemni na ni mami turanga. Sa kerana muni loloma lebu na kalau na loloma cisu. Dau bede ngubi na kalau lebu na altambu. Me sa tigo bata ikan da indai dai na bingau na ketanga turanga me kakwasar no mundo. E many. Many, no vale.